Kublai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentakas ngi kilong. Kelon yap bat mensau away naki nong kayi tu hakti ki BSF. Kem ki pulit yau PSO jong Vice Chairman barem ke HNLC. Berten ke SRB banyaki padba. Ban Ratnam ladu ke tim Ribhoy haka Pencak Selat Championship Arhajar Arpusa. Tomentai ne pai shiki kubor ki bakamnya. Kajingya kun hapereng ki pulit yada kaput Border Security Force BSF persya yakinong kayitu ha kaput India Bangladesh. Kalalong kabajur haka mit shi tarik leber haki jaka baki BSF Shispa Shipau Battalion ki pahara haka ni kajela. Ki kubor balayo na ki officer rang ba ki BSF ki yatho hakamit shitarik leber lalap ba ka jingkit ye ki mar ki mata na India sa Bangladesh kralong ka bajur hadu kata-kata. Kini ki mar kayitu kilong kashini bat kipian. Kinong kayitu na India kidang penhab ye kini ki mar kat ba ki kenhun babun ngut ki briu na Bangladesh kidang pediang bat kit ye kini ki mar syakik tem jongki ha Bangladesh. Ki BSF kila hukum yakini kinong kayitu na bara orliang ban sange ya kajingkit jingba ya kita kimar ki mata. Penban kinong kayitu kila pen bat kila ya kun persya ya ki BSF da kabaka wang mau na baro saudong kata kajaka. Haba kinong kayitu kila ya kun ya ki BSF da ki mau, ki sde, ki rod, ki lathi bat da ki wan. Kila yo i baka jingim jong ki BSF kala poi haka jingma. Kumta kila siat penma ya ki syasun. Kaniru kampan sange ya kajingya kun jong kinong kayitu. Kumta ki BSF kisa ter kuli sa shisien. Kajingya kun kala tanda jai. Kajing i tap mensim hapadeng kinong kayitu na India bat na Bangladesh kala penlengo shikadai ki balaya kun persya ya ki pulit BSF da ka way kabut kabor. Na kani kajingya kun way upulit BSF ulaman saujur na kajing kawang mau haka kmat kamon jong u. Lakit no yo u bak sa shalong ban yo ya kajing sumar papaka. Kat ba na kaliang kinong kayitu lasyam ba way ula klon yap bat way pat ula mensaujur. Ki pulit BSF kilayat ho ba kajing kayitu ya ki mar na India ki ba kentup ya kashini piat kakiat Indian made foreign liquor ki masi ki muit ki dawai bat bonjat ki mar ki mata ki tuit na India sa Bangladesh. Kani kajing ja kadon mentah kajing tokit benya banwa de kilat kilenti kumnu ban pensange yakini kikam kayitu hakitan kaput. Ki pulit ka is Khasi Hills haka step artarik leber. Kila kem ya we udukot ke HNLC ubala tip kerteng kum ustoji lingdo. Ubaderu personal security officer PSO jong UE Hazarika bala tip deka kerteng man bhajerwa vice chairman barem ke HNLC. Ki pulit kila kem yu uba stoji na yeg sa jong u nasionong Maulan Ray Dongkli Shnong. Katkum ka kubor bala pha da ka office jong u superintendent of police East Khasi Hills Rituraj Ravi la kem yu uba stoji lingdo na ka jing suba baula donkti haka kam dawa pisa. Hakano paisngi ki pulit kila ra yu uba stoji sha yeng kashari district session judge bantian bishar shwa baki pulit kin penlong ya kajing tokit babnya halor kanika kam. Don. Kajingbam Shimkia ka Sorkar Jilla Bantung da u Block Development Officer BDO uba pura ha omsning CNRD Block kalawan ra shibun kijing duko ha kajing penyad yaki kam shnong kam thau. Kasenjuk kirang ba shnong Ribhoy District SRB ha kajing alam jong uba BB Makdo chairman ha kajing don lang ki dekot ki ba kentup ya uba PB Seliang secretary lembat ki wei ki dekot ha ka artarik uluber mentakasngi ula penpau ya kajing bitar halor kajing le bam sudnyau ka sorkar ban pet yaki kam jong ki shnong. Wat hadin ka jinglet ya kendu ya menteri CNRD ban penpau ya ki jing na ka jing bamdan ya BDO bapura ha omsning CNRD block office
Henry nakani ka jingya kundu jongki baru menteri CNRD kala long le no e. Kam shamdan kanu ka jingshim khia nakaliang ka sorkar. Kumta ka sunju kirang bashnong ka themri bhoi kala berthen ban penlong da ka jingya khi padba halor kani ka jingle sting jong ka sorkar Meghalaya. To ang negasngi artarik panai march arjar psau kadon gajing kenduk kerki nagaliang ka executive committee jungi ke senjuk kirang basnong ribhoi district idap de jing sngukya halor ka jing penslim jong ka sarkar banthong yo video bopura hangtai blok umsning namar ba kumba pi ba ngila tho ya ke city so concern minister ngila request ro yo deputy chief minister ba un lekloi ke jing dei ba kane ka jingthong yo video bopura blok umsning Henry hadu menta umsamdon gano ka respond nagaliang ka government Teni kasngi nagaliang jong ngi kirang basnong ilai kendo perki bat ngi panpau ya jing sngausi namar ba nadu u December umsam ladon chu ya gino ki payment gi bagin le nagata gi office lada dei ha jingi dei gi MG NRGA ha lada dei ha jingi dei bat ki SRWP bat ki ki scheme te teng hadien ba ngila le gi kendo iki ngilek namar kirang basnong pila snguthu hi kim dei ki ba ya khi surok teng gini government kasim kabuman ya kejing long lui jongi kirang basnong te da kejing bomban se ang digasngi namar ba kat video usudan tang ya ka judiciary power umdan ya ka financial power kalong kejing do nong sisa yang ki rang basnong bat ki padba hi borok wei jong kate ka dong umsning block borok wei te idap ro da kejing susi ngidang kmi lenti bagi nong ikmat kejongi nariboy kin kram aku jingi dei bakane aku session beladat Andre umsam dadan bukan mi yakane jingi ki pai ba teknik kesngi ibu ya ka wei ka jingdawa sa government bang dawana kaliang ko sunjuk kirang basnong Riboy district badai benthong no apo sitayo yaw neu video bapura jong ka umsning block balada kimle kumta apo sitayo kabamod ba ka sunjuk kirang basnong Riboy district kansim dagaway pat ki lenti ki batenge ya ka bangin sa lumlang pai ba hangtai po block development office umsning Kirang bat kithaya le kai penchak selat kibana ki district baper jong ka jila Meghalaya kilawan banshim banta haka first state level all Meghalaya penchak selat championship arhajar arpusau kabala penlong daka kunhun Meghalaya penchak selat association MPSA kabala sedang haka shitarik ulaber batla penkut haka artarik ulaber hasnong umling Ribhoi district Kinong yale kai ki balawan baneshim benta ha ka ni kalumpong ki don kumba Henry po nyungut na ki Henry tili ki district ka Meghalaya ki bakun thup e ki shinrang bat kanthei bat ya ka nam la do ha ka ni kalumpong la khur da ka team na Ribhoi district Kani kalumpong kalong ru ban jit e kinong yale kai ki ban let me khmat e ka jila sha ka North East Olympic Games arhajar arpusau ka ban salong Hanagaland Hakani kasngi lawan ban sakhi da uba eskamdet nakatanat pulit jong Ribhoi UL Marak President MPSA uba Thomas Rang Thalo Working President MPSA bat kiwei kiri rangba Kinong yalam ka Penchak Selat Association kila kitbok kit riang bat kentu ye kinong yale kai ban tre shitom haki jing pen kre yala de ban poi shiki thong jing job ban wan ra ya ka nam ka burom yala de yala ka yeng ka sem bat ya ka jala baro ka wei haki lumpung Yakob haki por bandang wan Shitom banduk pas kinong tre lengkha haba tre shitom ban yo bandap pura ukubau kau bandap pura kathia hangne kumju ya pi kino yale kai jong kaneka jing yale kai tre shitom bapin job bapnio e ta medal ngila ya kendu khamslam hi bat ini master jongpi badi Thomas rong thalu iba ngide na ka jo snong na ka portion pon ya kendu bani kran ru ya ka paha kamiat ya ka jingkiu khamtam ha bedei bat kane ke jingila kai hot nak benta jonga kane ka penkak silak kadai ka banungkong Banyui Henry ka ka bangi akendu nakapor sa kapor ka bab kaman shwa kadai ka wushu kiwei de hakapor ban dangrit ngitip ka jingele kai tang katok ne kimpat don gine kidon tang kita taekwondo
kickboxing, wushu, kiwe deh. Hanrai sung tenat bani i bakat padang mi kisni kidang mi kiwe ki judge nya kai ki bathamai. Ngai kublei khamtam mi kiwe ki district ki Belawan nangdu na Garo Hills nang tanah Eastern West Jantia Hills bat kiwe de ki district ki Wilayah Shimbenta ha kaneka jinya kai hoi ngai kublei ru iwe na i member jongka termau bangaru ngasih smart ha banyele kai hoi ngamlong bertebit kum mapisia ngaru ai Shimbenta ngai le kai handai da kiwe pat ki sport kum bangaong yepi menne da kiwe pat ki jinya le kai handai ga ne ga bathamai dengan ai kublei ya pi we khamtam itu bajok ki bawenra ki bala job ha kane ki jela kai ki ban sasha jip nak benta bani le kai susu sakbat ngai kublei ya pi ba pindang le nang ban le kai susu handrai ki don ru ki badam hang ne kini kim dei ban yam rem lane ban susi lane ban sngau diau lada ka jingram hang ne kam dei ban kut tang hang ne handrai ka jingram kadai kadak bapin hap antre tom susu nang matunyo itu so Ka Village Health Council VHC rengkat kilong kemi ki samla bat ki hebret jong ka snong Kenshi Maurya Eastern West Khasi Hills District haka arterik leber kila penlong ya ka jingpen khoi cleaning drive ya ki road ki kiar ki lenti sengken bat ki saudong saukun jong ka snong baro kawe ya kane ka program la penlong nadu dang step ka jingmi renti ki pa nong shong snong kala long ka ba shong shit hakaba kilapan khoi par ya ka snong baro kawe rengkat kerwai ka siau kar khe kemen bada ki jingkren birya babon jait paramaki nalor ka jing kho jing suba hasnong hathau ki pat ba kila hikai ya ki weipat ki snong ba marjan da ki kamba bhajong ki hadu katno ka jing kho jing suba kalong ka badon kam ha ka jing im jongi ki brio la kalong ha kalong remnyeng shimet ni ha ka im lang sa lang la ne hasnong hathau dakane ka nuksa ka babha ka snong Kenshi Maurya kala hikairu ya ki long din bat ki khnarit ban it bat ban nyaukor ya ka jingkhot halayeng bat halasnong ka senjuk kirang ba snong Ribhoi district SRB haka sngi artrik leber kala khot shaka jingelang bakerpang jong kirang ba snong hanong po ka ban long haka khat artrik leber naga banta banya penbet ya ki kam joga district haswa banya kendo ya uba penyat sing CEM lakan tu ya kinong yalam snong ban pha sanmut ki dekhot shakate ka jingyalang ka ban long ha library hall nongpo nadu kapor shipho baji menstep ka senjuk kirang ba snong kalapan kre ya ki mat ki jura memorandum ban ai hakikti jong CEM ha kate ka sngi uba bi seliang sekretari ka senjuk kirang ba snong Ribhoi district rengkat beruba BB Makdo chairman bat ki dekhot ka executive committee kilapan pau ka jingkemen ba uba penyat sing CEM ula pentikna ban wan haka khat arterik luber haka jingelang ka bakerpang ban yakendu bat kinong yalam ka senjuk lam bat kinong penyat snong jong ka them Ribhoi ki senglong keme bat ki seng samla ka jingthmu jong CEM kalong banya mirjing mut halor ka sensyar khadar kamtam hakabayadei bat ka direct funding na ka sarkar India senjuk ki rang ba snong Ribhoi district mentaka sengi ka atrik penai ada pusau ngidap ada jing sngau kemen hadin ba ngila khot ya ka special executive committee jong senjuk na ka benta bangnya perkhat sani bha ka wide bat ka khadar atrik bentau benai Ajar pusau nak bentak ke jingwan jong u chief executive member CM pak penyat sing CM nak bentak banyak kendu ia kinong sensyar senong kinong yalam senong kirang pak senong berkunjuru kinong yalam jong ki seng samla bagi song lang keme hang ni hapo Ribhoi district dia kan ke sengi nak kaliang jonggi gilaya kut ya kini ki jing kut harum mana kaliang jong ka senjuk ni yakot ni aware ya kinong yalam senong jong ka them Ribhoi district hibarak koi bakin yami renti akan dikasih kajilang kanlong hakapor sipo steng menstep hang ni hapo nongpo hapo district library hall di kumta nakaliang coba senjuk ngila dep ban print ni kini notice kum kejing pentip
tina kaliang jong kini ki rang ba shnong ki bedon haki area kin pentip ceki rang ba shnong khnang ba kin yawan renti akate ka sengi nak bentaban ya mirjung mut hakabi dei bat ka sensar ka khadar jong ka imlang ka salang hakatem riboy ka bi ke jungi tina kaliang jong UCM ulah dapan pentikna ulah pha ka siti officially saka sunjuk ke jungi bat kumtangi khot ni aware ya ki ini ki nong lam shnong naduk rang ba shnong ki sodar shnong bakum juru ye ki presiden sekretari jong ki seng samla bat sangkente bakin yemi renti akadeka sengi hakapor spo buje mestep dina kalian jong sunjuk ngilapun kreru ya ka memorandum ban submit che usia akadeka sengi ibubun kimat ki jura ki bana kalian jong sunjuk ngilapun kre bat ngangit skam akadeka sengi kan de ka sin ka padengkong ka bana kalian jong kumat nong yalam ba khmat du jong district council unya kendo bat ki nong yalam jong ka them riboy hapo ka district ke jungi dengan community baga negasi kan long kasi ke bajop na ka benta ban peniat chakmat ya ki kam ki bede bat ka sensar ka khadar ha ka them riboy ke jungi hi barak kowe kita gilong ki jing yakut ke jungi ha ka negasi kubli sibun Kinong yalam kanong po Block Congress Committee kila ai ka jing khublei kitbok kit rugyang ya baro ki khon samla ki balapan kre banyale ya ki examen matrik jangki hauni usnam 8000 arpusa kumju ru kila kitbok ya ki samla ki badang ya le ya ki examen class 12 bakin poi saka thong jing job ka ba hakli Uba Shalwist Malay, Presiden Nongpo Block Congress Committee, rengkat usamla Antonio Lapang, Presiden ke Nongpo Youth Congress, bat usamla Donbok Karshandi, Sekretari, kila ya kene ke jingkit bok syabaro ki para samla ki badang ya kun ki eksamen jengki hauni usnem. Kini kinong yalam kila kenturu ya ki para samla ban penlet jingmut baha ha ka jing pen kre jengki ya ki eksamen kenang ba kin yo khet ya ki so bathiang ha ka jing em jengki. Haka benengkong nakaliang juga ngapadiang songpa ya kini ki para dekot ki jongi jong kan ongpo Block Congress Committee ki bela abanya dan lang hakane ke press release kaba lingkot hakane ke por pat kum juru ngai kublai ya kini media ki ba ya dan bentalem hakane ke press release kum bangitip ka final exam jong ki atli ki kelas haka bagi kena school kini le kata ke kelas 10 ke kelas 12 kini le mentau benai but ke kelas 12 kelas sedang menegasing kat baka kelas 10 pat kan sedang hak sau tarik kata ke monde kumtan kaliang jongi ka nongpo Block Congress Committee ni kit bok kit riang ya baro ki student leni ki kena school jong kini ki atli ki kelas ki batho bat ki bansa tho ya kene ka exam ki jong ki haw neusnam ki la ban le bha ki exam ki jong ki bat ngi duairu bagin yo ya ke met ki bakoj bakhia khamtam ki la ban le bha ya ki exam bakin tho ha ka ta kom baki jingpen kre jong ki baro sisnam bakin poi shau thong ya ki jing job anda ki la yo ya ka result ha por baka bot kan penbena ya ka result ka jongki de nakaliang jong kanong po Block Congress Committee ni dan tangkat kumta ban ong ban aimen sim ya baro kini ki student lan ki kena school ki batho kini ki atli exam mentaus nam kobleshman Uba Lambok Star Marngar, Presiden Rangba Kakasi Student Union Sengkme, haka artarik leber, ula penskem bat penbam sema ya ki dekot bathamai jongki lai tili ki unit, ki bala syajid dangshen naga benta kasamoy terekam, arhajar arpusau, hadu arhajar arpuhndriu. Kita ki dekot jongki lai tili ki unit, ki bala sya penskem mentaka sengi, ki kentup, ya ka KSU Paham Rinyai Circle, KSU Paham CM Unit, bat ka KSU Solid Rim Unit. Hakani kasngi la IT ya ki matre kam joka seng KSU syaki presiden jong kini ki lai tili ki unit. Hakani kasngi la dan lang ru uba Ferdinand Karkamni presiden KSU North Khasi Hills District ba penkemen Sunmit Education Secretary KSU Sengkme samla James H Maupnyang Secretary KSU North Khasi Hills District samla Banjob Maring Education Secretary KSU North Khasi Hills District bat ki wei ki nong yalam.
jat berdua lomba kisu. Ini sebun bak kita gejengnya cipen to gejeng tenju mahal kok. Henry kisamla gitip ya kalenti. Jom gejengnya sa. Gitip bereu tu beli. Gejeng lenale bat gejeng jengai. Rangkat gejeng sungret. Nasngo bang pidai kisamla berne tak nomor banyak tentang telukor wat padeng kita kicing at kelung baru kom bakum gejat berdiri penduk berdiri mapi ke semula terskam jadi banyak kon la kelong dak bor pakat la kelong dak bor met mengitip tang kawai kelong yang penyada ya beri bat gejat penduk kelong kisamla kidon bok bat kadai kepentang kopi dan kita kecing pisah musim yule se jumut jumper khat jumpi tapi iki bejia agak jat berdua jumi abniat serum seneng dengan kendu kuma kon samla ki ong ngiem bang tak juk juk kejingkala bakum nu awat mi sotu kejingkala golong kelas dan kiu hak puli putih kelas dan kiu kamai kaji rai kai bang keting yakta kejingkala bang yo ese ki samla hak mata kejingkala bersepting tam tu yo ese idogno yakta mesim kun bat mesim nade la kum gejat berdre berpat ni do kita kejinglen de pasti makun kamdo jige ikibiru masubar kim job bat ken cepat pat impra ya keri kejat berdre lamba kum kene kesri apa kum keseng mi julek nak koi ke sunong sekwai pat ke sunong nak koi pat kathan sekwai pat kathan pan persyang ban sok span yak tidak mong bakum gejat berdre bungi ban persyang ban lum ban lang ikun samla naman hidup gitan ban ong ya nyat tak baik kenti ban pensau sekejat berdeu ya tak kendi jom jigi ten sekejat berdeu kanulu kejat berdeu baya pat ke perang kap klip mat bat kayang maaf kim hukum kata kadai tang jing sya dengan subondong longba cupi kun ki samla lami khidmat terong ni kakam kadai ke bentah jing ibe pui banyak terong lang banyak pasat lang jemut perkat kami kikit itu gor jong keri kejat itu kapor jong jinglong samla kadai kapor keba bidang klain kapor met kapor kak ini yo sebon kiki kibang hak pendam handai hagju kapor kadon lu bunsin dicuru kadon lu kacing ong giru temen kacing em hadas lapor tai kalau apa ngimla mantep lalu ngeselit nok selap tai lakar jelong ne karong kot kita kecingim hendrai tanggawai ngkok ban ongki sama penjerong pikam jupi man syakri ya kri kecai ko lamang ayat pun kemau ya kini ko bikin hai pi ban temot itu ki beriu bekem ci spak snem kemne in ta kri kecai ko itu rosting dan ci spak snem ukiang nomba film spak snem hendrai tak kini por kertas sama jupi hadu ini kemat kita ngai pertu ki kum tek kawat coba cak andai kum andai kapor ka yang so pi kum kisamla tapi shinti bagi petulun juga nulu kakam mantarong ya la kaslong musnang tahu ulang saklang wanjat da jing sum ya da jing so to ya da shampang ya da sungre nama kanunu kakam ngile da chung set ten ka bakla nanti kebun ba kilia seng ka hikaya pi Bari kitu ki kubor nglapoy sa kabakon, tarhado bangin daya siyambyang kublay sibon.